Barcelona, the capital city of the autonomous region of Catalonia. Jewel on the Mediterranean coast, a vacation destination for millions yearly, cast between mountain and sea. Yet explore its history and discover a city shaped by struggle and conflict, by war and social upheaval. A place where iconic figures rise out of anonymity to challenge state institutions, where ideological movements like anarchism, fascism, nationalism, and republicanism are invoked to lay claim to a city's soul. And just as often, through royal decree and despotic rule, to bring it to its knees. This is the story of the Catalan people, whose drive to recover and celebrate identity collides with Spain's will to preserve sovereignty and keep a nation from splintering apart. This is Catalunya, Barcelona. So I was shocked because I saw the headline. It said that Catalonia is going to become independent whether there's a referendum or not. And I was like, excuse me? Jo estic a favor de la independència i sempre ho he dit. El que passa que realment el que penso és que aquest pas, aquest pas que fem de desvinculació ens ha d'ensenyar molt. El meu sentiment és catalanista, però és que jo crec que els estats són estructures obsoletes a dia d'avui. Jo crec que els estats són estructures del segle XIX i que ja no tenen sentit en el món actual. I per tant, jo no em sento còmode amb la idea d'un nou estat. I la realitat absoluta és que avui els independentistes ho som perquè pensem. Perquè pensem i perquè analitzem el que ha passat amb 40 anys d'autonomia. I el que ha passat és tan horrorós, i és tan decebedor, i és tan frustrant, que som independentistes racionals. La cultura política espanyola tradicional és molt bel·ligerant, molt bel·licosa, i per tant pot reaccionar de moltes maneres. Yo no estoy a favor de un Estado catalán independiente. No podría. No porque tenga un sentimiento nacionalista con España. Es que tampoco lo tengo con Cataluña. Yo me siento de la península ibérica. Es mi tierra. Y si hubiese una frontera entre Cataluña y el resto de España, es como si hubiese una frontera física en mi cuerpo. Jo no és que estigui a favor de la independència, és que jo visc independent fa molt temps ja. No em sento espanyol. Fa molts anys. O sigui, i a més, vull dir, ho tinc molt clar perquè a mi em van reclutar forçosament per l'exèrcit espanyol i allà vaig acabar de tenir molt clar que allò no era el meu. Que aquell no era el meu exèrcit, no perquè fos franquista, sinó perquè era espanyol. Personalment estic a favor. De quina manera no ho sabria dir. Perquè també jo em trobo amb el cas de que a mi m'encanta Barcelona, la ciutat de Barcelona, i trobo que avui en dia els països, la importància dels països estan començant a deixar d'existir. Crec que a nivell internacional és molt més important el nom d'una ciutat. Quan la gent parla de Barcelona, parlen de Barcelona, no parlen de Barcelona i Espanya. O quan parlen de Madrid, parlen de Madrid. Quan nosaltres parlem de Nova York, London, París, parlem d'una ciutat i després parlem del país. Després de tants anys estar junts, per què em vull separar, no? És que no oblidem que nosaltres som un país conquistat. Som un país que va resistir, no?, encerclats per les tropes durant moltes setmanes fins que al final ens van conquistar. Nosaltres no volíem pertànyer en aquest país.
Nosaltres no volíem ser espanyols, vam ser conquistats fa 300 anys. Vam perdre el 1714, nosaltres l'11 de setembre. No, celebrem una derrota. I ja és hora de restablir aquesta derrota i de que ens deixin ser un poble com tal i que ens deixin ser una identitat com tal, que ens deixin ser catalans, que és el que som. Europe, at the beginning of the modern era, was at war, seemingly everywhere. Catalonia, with its capital Barcelona, was no exception. At the start of the 18th century, Spain, as it is known today, did not exist. The land was, instead, divided between two kingdoms: the Crown of Aragon, which included the sovereign state of Catalonia, and the Crown of Castile. In 1701, a war commenced over control of the entire peninsula. It was a war between the two kingdoms, and also involved France, Great Britain, Austria, and what would later become Germany. The war, or War of Spanish Succession, took 15 years to resolve, and, in the end, the Crown of Castile emerged the winner. The Kingdom of Spain, unified under French Bourbon King Philippe V, was born. Barcelona had been among the last holdouts in the War of Spanish Succession, surrendering, finally, on September 11, 1714, and incurring, as a result, reprisals and restrictions that, some would argue, remain to this day. The region's language, Catalan, was outlawed. Its universities and institutions dismantled and destroyed. La història de Catalunya s'explica amb documents molt singulars, des de les corts catalanes que estan identificades, estan escrites en documents, fins qualsevol acte d'un municipi, fins a qualsevol protocol notarial, qualsevol document dels que els arxius d'aquest sistema poden ensenyar mostren aquesta història. Per tant, si diem que Catalunya és un país que té 1.000 anys, o 800 anys, si fem cas a les Corts del 1359, estem dient que Catalunya és un país que té 1.000 anys d'història, té molts més anys d'història documentada, i anem a buscar a documents gairebé del segle IX, segle VIII i IX, els primers documents catalans. Per tant, Catalunya ja escrivia el que feia, la seva activitat, des d'aquest segle IX que queda registrat. The city's main instrument of self-governance, the Generalitat, which had used historic City Hall and across from it Palau de la Generalitat as its basis of operations since the 14th century, was abolished. All governance, all policy decisions, judicial, fiscal, social, and political, would be made at the discretion of the central government, radiating out from Madrid. De l'11 de setembre, que és la festa, la Diada, la festa nacional de Catalunya. Els catalans no commemorem cap victòria, probablement perquè no en tenim gaires, però en canvi sí que festegem, com el nostre dia de Catalunya, una derrota, que és l'11 de setembre, data en què l'any 1714 Catalunya va perdre les seves llibertats. With all of Spain yoked to Bourbon control, the palace was rebranded, part of the King's Court of Barcelona. And to ensure Catalonia remained cognizant of the new order, a military outpost, La Ciutadella, or Citadel, was erected at Catalunia's expense in the center of the city. It was the base of operations for 28,000 soldiers and administrators, for which the region had to foot the bill. And since there wasn't enough room in the citadel to house them all, in many cases, property owners within city limits were forced to let the soldiers stay in their private homes. Philippe V had promised earlier in the century to turn Barcelona into a graveyard, but the port city had endured, and, by the end of the 1700s,
After the ban on exports to Spain's American colonies had been lifted, industry was booming. Tens of thousands worked cotton in the textile mills, and in the production of the region's greatest export, a high-proof alternative to wine, known as aiguardent. Ancillary businesses grew, and factories sprung up beyond the city walls. However, the city itself remained overcrowded and unsanitary. The average lifespan was 36 years for the rich, 23 for the poor. Still, a steady stream of migrants, desperate for work, continued, unabated, ensuring the situation would only worsen without dramatic action. And action, of any sort, would be a long time in coming. Si tenim present el plànol de Barcelona, el centre de Barcelona, la ciutat antiga, la ciutat medieval, emmurallada, amb les seves dues muralles, estava envoltada d'una sèrie de petites viles i a més és curiós que quan justament es construeix la Ciutadella després de la Guerra de Successió, per controlar la ciutat i per controlar la ciutadania, el que fan és que impedeixen construir al voltant de la ciutat emmurallada a la distància d'una bala de canó. I per tant vol dir que tots aquells municipis que queden al voltant de Barcelona estan justament en aquesta distància. Yo no creo que la solución sea el independentismo, creo que realmente no es sostenible. Creo que la visión de tener una moneda propia, puesto que es evidente que saldríamos de la Unión Europea, nos perjudicaria. Sí, les ciutats, en l'època medieval, les ciutats eren emmurallades, són ciutats en continu conflicte, no? Aleshores, fins i tot a vegades amb dobles emmurallaments, el més tradicional de l'època romana i un segon emmurallament més fort de l'època medieval. Quan hi havia guerra la gent entrava a la ciutat, quan això es tornava era una reconstrucció constant, si hi havia guerra a vegades s'arrasava amb els barris de l'entorn que s'anava a reconstruir, això és un fenomen a Barcelona, a Girona, totes les ciutats emmurallades, fins que arriba un moment que la guerra canvia la seva concepció. És el moment en què, per això tot a partir de canvi de segle, hi ha una modernització de l'armament molt forta que fa que primer, ja no hi ha el conflicte obert amb França, que era el gran rival, el gran conflicte, o les guerres entre Catalunya i Castella, això ja s'ha apaivagat. Aleshores, el que veuen és que la muralla és un estreny la ciutat, és un corser que la té tancada, i és quan comença a haver el discurs d'allò que diuen abajo les muralles, com un discurs regeneracionista. I això comença a 1860 i va tirant endavant. After years of appealing to the Spanish government, demolition of the medieval wall was finally approved in 1854. The central government's support for expansion was not wholly magnanimous, nor did it represent an easing of control over the region. It was, largely, born of desperation. Over the 100-plus years since unification, the First Empire on which the sun never sets was rapidly shrinking, and needed cash. Most of its colonies in North and South America were gone. It had cycled through 4 Bourbon kings in that time. And another crisis of succession, in 1833, had divided the country again, resulting in a series of costly civil wars that would take 40 years to resolve. To mitigate the economic impact, Spain's central government, under Philippe V's great-great-granddaughter, Isabel II, began confiscating large tracts of land throughout the kingdom, much of it owned by the clergy. The real estate was then sold off, usually to an interest of the fledgling bourgeoisie. In Barcelona, the sale of church property begot institutions that are today historic landmarks. Entertainment venue Liceu Theatre,
the famous Boqueria Market, and the opulent Plaza Real, to name a few. But more importantly, it solidified the region's bourgeoisie, a group of industrialists, intellectuals, and government workers who were, by and large, summarily resentful of, and at odds with, the centralist Spanish government and its fiscal and social policies. Catalonia at this time, through the spinning and weaving of cotton into textiles for export, was the engine powering Spain's economy, and Spain's only connection to the Industrial Revolution already underway throughout Europe. Yet commercial supremacy, while generating enormous wealth for factory owners, did not translate to political power, and none could escape the reasonable and rational fear that it could all fall apart at any moment. The fretting over commerce dovetailed with a disdain over the cultural repression that had been a constant since the union of the two crowns. Their language, Catalan, was still forbidden, and with the imposition of the military citadel, the region, and the city of Barcelona in particular, was still, literally, under martial law. For all their frustrations, the flashpoint that birthed Catalanism in the 19th century was not specifically the result of any Spanish policy. It was the handiwork of one seemingly innocuous poem, published in a local paper in 1833. Entitled Ode to the Fatherland, and written by Barcelona native Bonaventura Carles Aribau, while working in Madrid, the poem, structured in 6 octaves, glorified the land, culture, and language of Catalonia before its union with Castile. Farewell hills, farewell forever, O rugged mountain ranges of my homeland. From clouds and faraway sky you stood, for eternal rest, for the bluest blue. Aribau's lament for lost land, language, and culture spurred a romantic revivalist movement called the Catalan Renaissance. La Renaixença surt en un moment en què hi ha diferents revolucions a Europa, i transmeten una certa energia revolucionària a Catalunya. Però Catalunya, que no és revolucionària de naturalesa, ni és agressiva de naturalesa, sinó més aviat, des del meu punt de vista, encara li falta una bona dosis de tot això, i és massa pactista, aleshores transformen aquests moviments revolucionaris d'altres països, ho transformen en moviment cultural. With language being central to the Catalan Renaissance, among its most important acts was the resurrection of the Jocs Florals, or floral games, in 1859, a poetry contest with roots in the 14th century. Els Jocs Florals són una tradició molt antiga a Catalunya, que essencialment és una competició poètica, no? És un concurs de literatura, generalment de poesia, no? Que es fa a nivell de barri, a nivell de poble, a nivell de ciutat. Hi va haver una època que només era el català, només s'escrivia com a poesia, com a llenguatge poètic, però després, a partir de la Renaixença, a finals del segle XIX, es va consolidar com a llengua escrita, diguéssim, llengua de coneixement. Ara està tot focalitzat si Catalunya independent, si no, no? O sigui, sempre hi ha hagut focus per poder discutir de política, però aquí es discuteix i, a més, molt acaloradament. És alguna cosa que ens afecta molt profundament a nosaltres, perquè en el fons aquest respecte per la llengua encara no hi és. O sigui, encara sembla que parlem català per fastiguejar, quan és el nostre idioma, no?
While the expansion goals were approved in 1854, architects had been drafting proposals for the city's widening since the 1840s. The same year that the Jocs Florals was reborn, in 1859, the expansion drive ratcheted up further, with Spain's central government ordering engineer Ildefons Cerdà i Sunyer to complete a plan that he had started a few years earlier. El propi Cerdà ho diu, ruralitzem l'urbà. És a dir, ell té l'obsessió de l'arborat, de les ventilacions, tot allò que no tenia Ciutat Vella. Això xoca amb interessos burgesos d'especulació, amb que alguna gent creia que l'eixamplament de les muralles havia de ser més pensat per al món de la indústria que no pas per al món de l'habitatge, i també una miqueta perquè hi ha com problemes de gremi. És a dir, els arquitectes veuen molt malament que s'encarregui el projecte amb un urbanista. El pla de Cerdà era també molt innovador. Cerdà era enginyer, però va fer realment una proposta molt encertada a nivell de dimensions de la illa de l'Eixample. És una illa que s'ha estudiat molt, que funciona molt bé, el tema dels xamfrans de les cruïlles, això dona moltes possibilitats a nivell de funcionament de ciutat. Llavors la proposta de Cerdà era que cada una de les illes només tenia construïdes 2 façanes i la resta es mantenia oberta a la ciutat. I a més jugava amb les orientacions, per evitar fugues infinites, cada illa contigua girava aquesta orientació dels edificis. Si això s'hagués portat a terme, penso que tindríem una ciutat molt diferent també. Seria una altra ciutat, però amb molta qualitat. Penso també a nivell sanitari o de pol·lució, tots aquests jardins interiors disposats oberts a la ciutat, això haurien permès una qualitat més gran. Clar, finalment la rendibilitat de les parcel·les no permetia deixar de construir tant solars, i per això es va canviar i es va proposar que fossin les 4 façanes construïdes. I aquesta és la ciutat que tenim. La primera casa de l'Eixample és el carrer Urgell, cantonada amb Floridablanca. I fins llavors l'Eixample hem de pensar en com era. L'Eixample eren camps de blat, pràcticament. I per la banda d'on ara hi ha el Paral·lel i tot això, allà hi havia els Horts de Sant Bertran, d'una ermita que hi havia per allà. A seminal figure in both the Catalan Renaissance movement and the Floral Games revival, Víctor Balaguer, a poet and politician with a penchant for self-promotion, he referred to himself as the Troubadour of Montserrat, was commissioned to name the streets of Eixample, as they were mere numbered blocks in Cerdà's plan. This decision was not overruled by the government in Madrid, making Balaguer the first and only poet in the history of Western civilization to be given such a task. While the names of the new Eixample neighborhood evoked images of medieval Catalonia, today's Barcelona, with its singular landscape, ornate buildings, and enduring charm, owes a debt to a California garden pest. By the 1860s, with Barcelona's Eixample project in full swing, vineyards to the north, in France, were being ravaged by a kind of aphid named Phylloxera. And Spain was there to fill the void, at least temporarily. The price of wine and barley increased by approximately 40%. And by the middle of the decade, with the U.S. Civil War drawing to a close, the cotton industry experienced a rebound. By 1875, the Catalan economy was thriving, and a period of prosperity, earning the moniker Gold Fever,
began. But the greatest key to Catalunya's growth was neither a potable nor even physical product. It was bank credit. From the start of gold fever, over successive years, 16 new banks opened in Barcelona. Starting capital for many of the new businesses came through slave trade with the American colonies. The Catalan businessmen who'd grown wealthy in the New World were referred to as Indianos. And their speculation in real estate and business would transform the physical appearance of Barcelona forever. Los bancos se hacen a través de la especulación del ensanche y de cuando vinieron los negreros, o sea, los que habían comerciado con esclavos en Cuba y en las colonias. Entonces, te quiero decir, esa gente hace que crea un capital muy especulativo y hay una tensión social tremenda porque todo el ensanche en realidad es una operación de especulación. O sea, lo que ocurre es que el dinero, el exceso del dinero de la industria que se ha creado en el Llobregat, en Maresma, en Reus, etc., incluso en Tortosa también, en vez de ir a reinvertir en la industria y a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, se utiliza para especular en el ensanche. In 1879, Valentí Almirall i Lloser, the fiery son of a humble Barcelona shopkeeper, wrote and published an article that encouraged the organization of a grand congress to discuss the Catalanist cause and, hopefully, form a single political voice. The first Catalanist Congress assembled at nearby Teatre Romea in autumn of 1880, with more than 1,200 in attendance. It brought together Catalan separatists, Catalan Republicans, Catalan intellectuals, and Catalan industrialists, and their efforts bore fruit. Symbols, long forgotten, were returned to public consciousness. The flag in 1880 and the national anthem, Els Segadors, Catalan for the Reapers, in 1882. A new institution, Centre Català, or the Catalan Center, was established to defend the moral and material interests of Catalunya and unite all Catalanists, whether they leaned left or right. Valentí Almirall was named secretary and was regarded as Catalan Center's undisputed firebrand. Valentí Almirall posava com a exemple als Estats Units. Posava exemple als Estats Units d'una Constitució que ell estudia molt bé i li dedica un llibre d'estudis en la que hi ha el respecte, no només als drets individuals, hi ha el respecte a l'estat federal. Un estat federal en el qual hi ha lleis. Quan tu expliques que un estat dels Estats Units té unes lleis i uns quilòmetres més enllà no hi ha aquestes lleis i la policia s'atuda, diguem-ho així, vol dir que aquest país és un país federal. Espanya no ho ha estat mai. Espanya ha volgut una llengua imposada a totes i unes normatives imposades a totes. Despite the cultural achievements made in 1882, that same year, the economic gold rush came, abruptly, to an end. A market crash had hit Paris, and though capital from the wealthy Indianos kept the Barcelona economy nominally afloat, 5 banks collapsed in 1883. 7 more the following year. By the end of the decade, another 8 would be insolvent. The wine industry also began to buckle, as the insect that was throttling French vineyards had crossed the Pyrenees mountain range and was now proving that Spanish grapes were just as vulnerable as those to the north. The wine plague's invasion might have been prevented had Catalan growers heeded a quarantine order imposed by Madrid. While more Barcelona businesses went bust, agrarian laborers outside Barcelona, who subsisted for generations cultivating grapes, were now destitute, forced to find employment elsewhere, in other trades, and they saw Barcelona as their only hope for survival.
El meu avi, per exemple, matern, va venir del poble amb un carro, perquè eren de Valls, de Vallmoll vivien, no? I van venir amb un carro, o sigui, van ser immigrants dintre de la mateixa Catalunya, perquè allà no es podia viure ja, no? Va venir aquí, es va instal·lar al barri d'Horta i tenia cabres. Va morir d'un atac de cor perquè un tren li va aixafar unes cabres i ell pensava que l'altre company seu l'havia atropellat el tren i es va morir als 32 anys. Catalan Center saw increased regional autonomy as the answer. They drafted a program, a plan that recognized Catalan as an official language, established a Catalan Supreme Court, introduced a policy of economic protectionism, and strengthened Catalonia's image as a commercial hub. In 1885, the program was presented in Madrid to King Alphonse XII as the Memorial de Greuges, or Grieving Memorial. The timing of Catalan Center's appeal to King Alphonse XII was, perhaps, a miscalculation. The king would not live to see the new year, and his experience as ruler, and indeed rise to power, was anything but routine. 15 years earlier, in 1870, his mother, Isabel II, whose sovereignty had divided Spain since her crowning earlier in the century, had abdicated the throne, quickly replaced by Amadeo I, an Italian noble, and the first non-Bourbon monarch to rule Spain since its founding. King Amadeo, by most accounts, was a capable ruler, but he lasted just 3 years. His rule was frustrated by the outbreak of the country's third civil war in 40 years, and after declaring the people of Spain ungovernable, he quit the kingdom outright. In his absence, in 1873, the First Spanish Republic was born, with the goal of pivoting to a liberal democratic system, for and of the people. It was doomed from the start. Abroad, Spain was embroiled in a war with Cuba that had begun in 1868. And at home, numerous regions, including Valencia, Andalusia, Cartagena, but curiously not Catalonia, were simultaneously attempting to declare themselves independent republics. The new government was ill-prepared to handle any of it. Disparate radical, democratic, and republican visions for political, social, and economic reform made stability impossible. The republic cycled through 5 presidents in quick succession. 2 of the 5 were Barcelona natives. One of those 2 was considered the most important thinker of his day, and the political precursor to Valentí Almirall, Francesc Pi i Maragall. But it didn't matter. The liberal experiment that was the First Spanish Republic lasted just 11 months, ending with a military coup that put the Royal Bourbons back in power. This period in the history of Spain, known as the Bourbon Restoration, saw the introduction of a constitutional monarchy and placed Isabel II's son, Alphonse XII, on the throne in Madrid, a position he would hold until his death in 1885, 6 months after Catalan Center's presentation of the Grieving Memorial. El sol fet de tenir uns reis que no són ni espanyols, són una família que venen de França, els Borbons, i porten anorrejant la cultura catalana i moltes altres dintre de l'estat espanyol durant bastant temps, sobretot des del 1714. Deliberation in Madrid on the Grieving Memorial died with Alphonse XII, but its presentation to the king was still a watershed moment, the first official act of political Catalanism. Catalanism was historically an attempt, was a political movement, first a cultural movement and then a political movement that sought to gain a strong negotiating position for Catalonia within Spain.
in order to wield political power in Madrid and to attempt to shape Spain in the self-image of a more progressive, liberal, advanced Catalonia. And at the same time to guarantee autonomy for Catalonia. In spite of the depressed economy, or arguably because of it, 1 year after the king's death, in 1886, many members of the Barcelona business community rallied around the idea of hosting an international exposition. And why not? Economically, they stood alone, and the heads of industry thought everyone should know that Barcelona was more than a mere Spanish city. It was a European center of technology, culture, and commerce. Valentí Almirall, though, was adamant in his opposition to the exposition, and his concerns more cultural than fiscal. His opposition created tension within the Catalan Center Party, and the book he released that year, Lo Catalanisme, which advocated a break with existing Spanish political parties to form a new one to accommodate all Catalan people, regardless of social class, resulted, ironically, in Catalan Center splitting apart altogether. This led to the founding, the following year, in 1887, of the League of Catalunya, the brainchild of future Catalanist icon Enric Prat de la Riba i Serra. Prat de la Riba es troba amb una Catalunya que té l'herència de Valentí Almirall. Ell diu que de la Valentí Almirall al Messies, per tant, Prat de la Riba ja s'identifica i treballa en la construcció de grans eines. Un diari, La Veu de Catalunya, un corpus, un doctrinari, la nacionalitat catalana, i també la creació d'un partit, la Lliga de Catalunya, després Lliga Catalana a la Segona República. The 1888 Barcelona Exposition got underway on May 20th, with 30 countries participating. El que va canviar va ser que a l'exposició s'inicia el modernisme. I, evidentment, si avui hi ha tot el que hi ha a Barcelona a nivell d'arquitectura, i no només a l'Eixample, doncs és a partir de l'exposició. Doncs aquí neix el modernisme. I aquí es consolida perquè hi ha uns grans arquitectes a l'època que assoleixen aquest moviment. A més, Catalunya en aquell moment és un país molt ric, hi ha grans famílies amb molta potencialitat econòmica i es converteixen en els grans promotors d'aquest moviment cultural. Evidentment, ja saps que és l'època de Gaudí, és l'època del Domènech i Montaner, és l'època d'aquests grans arquitectes que consoliden la Catalunya de la que avui presumim. Catalunya va tenir la sort que aquests indianos que van anar a Cuba i van tornar rics doncs van apoyar la cultura, els burgesos van apostar per la cultura. Barcelona no seria el que és sense això. Aquesta Barcelona que tothom admira és perquè hi va haver gent que va apostar. Ara ningú aposta per la cultura. Els burgesos es compren cotxes, no sé, és una altra cultura, no? For the working class, however, the success of the 1888 exposition was no cause for celebration. They'd been afforded slave wages for the construction of exposition centerpieces, like the Hotel Internacional, the modernist installations in Ciutadella Park, and the palatial homes throughout Eixample. By 1889, the hotel was torn down, and most of the people who had immigrated to Barcelona to aid in the build-up to the exposition were unemployed, hungry, and living in overcrowded tenements and shack homes. Yet behind the scenes, in those stifling old city neighborhoods and impoverished satellite villages where most of the working class lived in squalor, a new movement, with roots going back 20 years, was taking hold.
hay una explosión social contra esa clase nueva dirigente que de alguna forma está imponiendo un capitalismo financiero, aunque continúan habiendo muchas industrias. La força de l'anarquisme com a moviment rupturista que vol canviar la situació en un moment en què hi ha grans conflictes oberts en el camp i a la indústria. The timing for a workers' revolution could not have been better. All state and regional institutions were perceived as instruments for helping the wealthier classes grow even wealthier. Schemes for improving the lives of ordinary people were rarely proposed, and rarer still, enacted. And crucially, the Church had, since the land confiscations earlier in the century, abandoned them, opting instead to close ranks around the aristocracy and bourgeoisie, in order to recover some of the holdings they had forfeited. It was a phenomenon anthropologist Ignacy Terradas would label, 100 years later, the absentee state. In its place, the working class relied upon one another, living in close quarters, keenly aware that survival itself was a community-driven effort. They organized collectively, and cultural centers, Ateneus, Catalan for Athenaeum, began to open up in the working-class neighborhoods. A aquest nivell d'explotació no hi ha futur per la classe treballadora. Aleshores, els Ateneus són un espai cultural, de llibertat, de formació, autogestionats en molts de casos. Encara hi ha Ateneus al Poble Nou, encara passen alguns barris, trobes Ateneus que tenen més de 100 anys, perviuen, si vols, amb una altra mirada, però que és aquesta idea. L'Ateneu és l'espai de cultura i les mútues i cooperatives són els espais de prestació de serveis. Els Ateneus són un espai que, el sindicalisme català tomba molt cap a l'anarcosindicalisme. La seva cultura era contrària a tota idea de jerarquia, hi ha uns que manen i uns que obeeixen. Tot això els resultava repugnant als anarquistes, culturalment repugnant, no? Where syndicates and syndicalism throughout Spain is synonymous with trade unions and the right to collective bargaining, anarcho-syndicalism was something else. For French politician Pierre Giuseppe Proudhon, anarcho-syndicalism was a necessary two-step process that would transition a capitalist society to a freer one, absent classes and hierarchies. Unions would wrest the means of production, or labor, from the factory owners. This would lead to economic parity, self-sufficiency, and ultimately to an enlightened society built on freedom and individual autonomy for all. Bueno, el auge del anarquismo yo creo que es muy prematuro. Cuando los obreros del Llobregat se ilustran a través de que aprenden a escribir y a leer, y también dejan el trueque y empiezan a manejar el dinero a través de las colonias, entonces hay una serie de reivindicaciones sociales. Y precisamente cuando los patronos no cedían a lo que los obreros demandaban, pues empezó a haber un incipiente anarquismo, ¿no? Anarchism's foothold on Barcelona grew more pronounced at the Congress of the First International in 1870, where delegates from 150 workers' associations converged, along with thousands of ordinary tradesmen. Owing to the embryonic state of the movement and pervasive repression by authorities, many of the new organization's actions were stymied, and those that were undertaken proved ineffectual. This inspired a more direct approach by some, a political action known as propaganda by the deed. I com que hi havia repressions, doncs la gent responia. O sigui, de fet, que Barcelona fos la Rosa de Foc, doncs va ser una reacció motivada per la repressió que hi havia. Si no, no hi hauria hagut bombes. On September 24th, 1893, Catalan anarchist
Pol Pallàs i la Torre set off 2 bombs during a military parade along the busy traffic artery named Gran Via. The intended target was Captain General of Catalunya, Arsenio Martínez Campos Antón, who was presiding over the event. The Captain General incurred minor injuries, but a civil guard was killed and 15 others were seriously injured. After being caught, tried, and executed, anarchist presses differed in their interpretations of the man's actions. One praised him as a martyr, another labeled it the unspeakable act of a diseased brain. Weeks later, on November 7, 1893, during the second act of a production of William Tell at the Liceu Theatre, Spanish anarchist and friend of Pol Pallàs, Santiago Salvador Frank, threw 2 bombs into the orchestra pit. The bombing killed 20 people and injured scores more. Aquí tornem un altre cop a aquesta cosa de lluita de classes molt catalana. A Catalunya hi ha una gran burgesia, però també hi ha una gran obreria, o sigui, gent obrera. Llavors sempre hi ha hagut la batalla. El Liceu era un símbol claríssim de burgesia. Clar, és un símbol de la burgesia en un barri absolutament popular. El Liceu estava col·locat al que es deia barri xino, que és el que coneixem ara com el Raval. Salvador fled and wasn't apprehended until the following year in the city of Saragossa. His execution was carried out later that year in Barcelona by garrote. El garrote vil era un tipo de ejecución que se efectuaba mediante una silla parecida a la silla eléctrica, en la cual se le ponía una argolla en el cuello y mediante un giro de una especie, digamos, de mecanismo, lo que hacía era romperle el cuello. Pero claro, esta ejecución además llevaba consigo que había una especie de soporte que daba justamente en la espina dorsal, en la zona del cuello, en las cervicales, que lo que hacía era acabar de destrozar el cuello. Entonces no solamente era una muerte agónica, sino que además era una muerte que se producía de una manera, digamos, muy violenta. On June 7, 1896, an event occurred that could not so easily be drawn along class lines. As night fell on the annual Corpus Christi procession through the Old City, a bomb exploded. 3 died instantly. Another 9 would die later from injuries sustained from the blast, all of them ordinary citizens. The indiscriminate and brutal act triggered widespread outrage. Attacks on anarchist groups in the city began occurring frequently. Sensing popular support, authorities rounded up 400 people alleged to be anarchists, revolutionaries, or subversives. In what would later be called the Montjuïc process, 87 detainees were put on trial. 5 defendants were sentenced to death. 19 received prison sentences of 10 to 20 years, and 63 were acquitted. Perquè aquella gent no mesurava els efectes, diguéssim, propagandístics que podia tenir una determinada acció. O sigui, una acció com aquella va generar molt rebuig a la societat en general. Vull dir, per què? Vull dir, perquè realment era una animalada. Clar, perquè el lema Una grande i libre, Espanya mai ha sigut una, perquè com a mínim hi ha 4 nacions integrades dins el que és l'Estat. Galícia, Euskadi i Navarra, Catalunya i la resta d'Espanya. Per tant, mai ha sigut una. Grande hem sigut no massa grans, tampoc. Quan tenien les colònies, Cuba, Filipines, el nord d'Àfrica, etc. Però el 1898 tot això queda, Filipines i Cuba s'independitzen i per tant doncs, ja no som tan grans. El 1868 es produeix un fenomen, és a dir, en aquell moment ja els moviments emancipadors són molt forts. En aquests moments el que fan és enviar tropes i, diguem, Cuba i Filipines són els 2 últims reductes.
I el 98 als Estats Units, el fenomen típic del cuirassat Maine, que hi ha l'acusació que ha estat enfonsat per Espanya. Hi ha un enfrontament a Espanya-Estats Units sense cap possibilitat per l'exèrcit espanyol i hi ha l'emancipació. Què provoca això? Això provoca dos elements. Un, provoca la pèrdua d'un mercat que era captiu. Per això la burgesia catalana en bona part era molt pro-repressió, per dir-ho així, perquè era un mercat que el tenien molt controlat i que els hi servia pels seus interessos i era una... No els generava problema, venien sense problema. Això ho produeix, esclar, pèrdua de... Sobretot Cuba, més que Filipines, jo diria, produeix el fenomen de pèrdua de mercats, però també produeix un altre fenomen que és la repatriació de capitals. Hi ha gent que torna cap aquí amb uns capitals que invertirà aquí. Per tant, també hi ha un factor que apaivaga una miqueta l'impacte de la crisi. Però això també genera que la crisi latent de la restauració esclata amb tota la seva força. I comencen a aparèixer el moviment regeneracionista, hi ha el modernisme, és a dir, hi ha tot un moviment a partir d'aquell moment de partits que ja qüestionen obertament el model oligàrquic, el model dinàstic, el model centralista, i això és un canvi molt important. És a dir, més enllà de les conseqüències econòmiques, és les conseqüències polítiques. I ja entra en crisi un model que s'havia mantingut més o menys estable fins a aquest moment. With the loss of the American colonies, Catalan industry saw 60% of its market fizzle out. Barcelona's bourgeoisie, as well as business and property owners, predictably blamed the central government. They dropped any pretense of supporting the Spanish aristocracy or the Bourbon Restoration project that had gotten underway 25 years earlier. Madrid, they surmised, would be of no help. Prat de la Riba, a leading figure in political Catalanism for years already, brought together cultural Catalanists and Catalan industrialists, forming the Lliga Regionalista, or Regionalist League, in 1901. The Regionalist League's goal, from the beginning, was to wrest some of the controls of their region from the central government, and restore an autonomy within Spain that supported Catalan culture and the business interests of the bourgeoisie. És un partit, en el fons, d'ordre burgès, catalanisme moderat, dinàmic, però que en aquell moment és una gran novetat, és a dir, una dreta civilitzada, europea, amb idees de democràcia, de llibertat, és un gran canvi en relació al que hi havia, i per això és una de les grans aportacions de la Lliga. In 1901, the same year it was founded, in the general elections in May, the Regionalist League came away with 5 of the available 7 seats in Barcelona, giving them a local majority and making them a force to be reckoned with in regional politics. This was no small feat. Since the start of the Bourbon Restoration, a policy of rigged elections had ensured that legislative rule was always in the hands of one of 2 parties. One, called the Liberal Party, and the other, the Conservative Party. Though party platforms were not without nuance, their main objective was, at the end of the day, identical: to preserve the constitutional monarchy, support the king, and ensure that no other ideological movement was able to gain a foothold. In the previous election, in 1899, of 20 available seats, 16 were taken by the monarchical parties. In the election the year before, in 1898, of 19 available seats, they took 17. The Regionalist League's victory broke this streak, and the monarchical parties would never again have such control over Barcelona or the Catalan region. The Regionalist League's stunning victory emboldened the bourgeoisie, but did little to improve the lives of poor and working-class Catalans. Those fortunate enough to secure jobs contended with dangerous factory conditions, or slave labor, and scant wages on construction sites throughout the New Eixample. Children were no exception. Mires les llistes dels treballadors i veus nens de 8, 9, 10, 11, 12 anys treballant a les fàbriques. Dones, per què? Un home, una dona guanyava menys que un home, i un nen guanyava menys que una dona.
el 60% dels treballadors siguin dones i el 20% siguin nens. És l'explotació infantil brutal. Què fa això? Nens que dormen poquíssim, pèssimament alimentats. Víctimes, encara hi ha recurrències d'epidèmies com el còlera, el tifus. Per tant, accidents laborals, gent poc preparada, màquines antigues, esgotament físic, jornades inacabables. The outrage of the poor and working class would soon be leveraged by new political parties. Parties that would challenge the Regionalist League's dominance and conservative politics more broadly. This was first manifest in the election of 1903, when Spanish National Party Unión Republicana, or Republican Union, absorbed one of the Regionalist League's seats, giving them the local majority. But the Regionalist League, in spite of its poor performance in 1903, would not be down long. In 1905, it recovered the seat it had lost in the previous election and added one more, bringing its total up to 7. The victory caught the attention of satirical magazine Cucut, which shared office space with the Regionalist League newspaper, Voice of Catalunya, and led to the publication of a cartoon in Cucut's November issue that contrasted the Regionalist League's victory with the Spanish military defeat in 1898. 2 days after its publication, on November 25, 1905, all hell broke loose. 300 military officers, incensed by the cartoon, attacked the Cucut print shop, located on Carrer d'Avignon in the Old City. Que és l'assalt per part de la guarnició barcelonina de la impremta Gálvez i de la redacció del diari La Veu de Catalunya i també de la redacció que hi havia del setmanari El Cucut. Cal dir que aquestes dues tribunes de la Lliga Regionalista, La Veu de Catalunya, diari polític, i Cucut, setmanari satíric, mantenien una posició molt crítica amb l'estament militar que havia perdut moltes guerres, però que en canvi mantenia una hostilitat molt dinàmica, molt dura contra el catalanisme polític. En aquest context es produeix aquest assalt. L'acció militar tindrà el suport de les guarnicions militars d'Espanya i de les autoritats. I l'any següent, el 1906, tindrà lloc la promulgació de la llei de jurisdiccions. Que és una llei que durarà fins a la República, amb què qualsevol comentari contra l'exèrcit, contra els emblemes, contra el bon nom de l'exèrcit és penalitzatori. Per tant, ja estem en un context d'un exèrcit recelós, que ha perdut una guerra i que veu que la ciutadania els culpa, en certa manera, d'haver perdut una guerra, que després més tard derivarà les seves guerres colonials cap al Marroc i cap a Àfrica, i això els entretindrà una miqueta, per dir-ho així, però que sempre porta dintre que ha estat una injustícia que se'ls acusi amb ells d'haver perdut l'imperi colonial, i per tant, un govern que creu que l'única manera d'erradicar el conflicte amb els obrers, sobretot amb el sector més violent, és a base senzillament de l'assassinat legalitzat. Ironically, Joan Garcia Junceda y Superbia, the illustrator behind the political cartoon, had learned to draw after being denied admission to the Spanish military. Whether the cartoon was an expression of a personal grudge or simply political commentary is impossible to know. But that one illustration would, shortly, affect the course of history even more profoundly, inspiring one man, hailing from a port city in Catalunya, to quit the military and become, through shrewd political maneuvering and unbending support for the Catalan people, the most iconic figure in the history of Barcelona.
Thank you.